أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خشكو براين برومت سلام رحمته وبركاته خود تعالى لسر ما حمي مسلمان أهل إيماني با چو هنجي دزانه يك جركن إيماني باوري آننا بروجا داوي آخرتي دما إنسان لوي دنيا دجي عمري خود تمام كر روحي وتسمي خودي كر خودي جيلي وآني إدي عمري لوي دنيا قديا د انتقال بک هر آخرت و روژا خودتا د سوری دا پفکر هر کس جمزل وان را کرد د جار د انسان صاحب بک بر حضور خو د حساب کرو کار خو و دنیای بده کی بده رب العالمین جبر وی یک شرط رکن ایمان ما اوکو ام باوری بروژا قیامت تینده جبر وی ام دخوازن ایرو باسا هنک روشا هن کسی کو دروجا قیامت دا چوا به هفرا مجادله دکن چوا دجاته هف دکن چوا چالا هف دکولن و چوا دخوازن سوش باوین سوی هفدو امیرو باسا ون بکن دما انسان دمرتر حضور خود تعالی دو شکل انسان هی یان دفتر عملت دست راست دی یان دفتر عملت دست شپ دی ویجا کسی کو لوی دنیا ایمان خلاص نکه آنجی به ناو مسلمان به لی مشرک به شریکش خواهد را چیکه ارتاق و حوال و هوگر و پرش خواهد را چیکه او انسانان خواهد را دفتر عملی وان داده دستی چپی او کسانا مستحق عذاب ده جبر وی ام ایلو دخوازه بحثا روشا وان کسی کو لوی دنیای دجین هر وکی قا اسلام تونه به قرآن تونه به پیغمبر ناته به خواهد ده حیات آنده تونه به ام دخوازه بحثا وان بکر که روژا قیامتی او چون حضور خواهد تعالی لوی دنیای کسی کو دوست و حوال و هوگری هبن ایکو اسلام ده جانا وانده تونه چه و لبا خواهد تعالی روژا قیامتی دجاتی هف دکن دجمنی هف دکن چالا هف دکولن و گوتنا لهف بدگارین سوج دکن سوی هف دو ام به هفرا لچن آیت قرآن میزه بکن که خواهد تعالی دبی مجال ده جمرا چه دبیجن سوره اسراء آیت حبته یکی رب العالمین دو قرآن دا وها بعضك بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم روجاكو ام غازي هر مروفكي بإمام نوان غازي دكن روجا قيامتي ام غازي هر إنسانكي بإمام نوان را ام بانگا هر کسی هر جواکي بإمام نوان را غازي وان دكت بحضور أخوة اب آیت هانه نشان داده کو خود تعالی لوی دنیا تو چوا بجی دی رب العالمین روژا قیامتی ته بیمام تارا بهر حضور خود یعنی لوی دنیا تو پیکی چوبه پروگراما جیانته تشتی کو جیانته حیاتا تنظیم و تکوز کری ته حیاتا خالگورا چه تنظیم و تکوز کری دی رب العالمین ته بوان کسر بر حضور خود کسی کو لوی دنیا سروکاته تکری ریبریا تکری پیشنگیا تکری آغا و ریزان و ریزدار ته او کی به در رب العالمین روژا قیامتی ته بویرا بر حشری جا خودتا دبیجه فمن اوتی کتابه بیمینه او کسی کو دفتر عملی و دست راست ورد داینه انسان ایمان خلاص کرده رو کو خود سوری دا پفکر ام چو حضور خود تعالی ده خود تعالی ملک هر کسی که دو ملکت بدجه یک دفتر عملی پیش کشید که هاشترا دفتر عملی تا و کتابات کتاب دنیای چی کردی چی گویی چی عبادت کردی چی گناه کردی قد وردا نویسان ها فرموش داره انسانی که ایمان خلاص نکرد دفتر عملی اون دستی شپی بیجا خدا دبیجه فمن اوتی کتابه بیمینی او کسی که کتاب اون دست راست بیداینه فاولئک اوان کسانا یقرؤون کتابهم اوانا کتاب خود خوینن ولا یظلمون فتیلا بقاسی تایکی لوان ظلم نای کرنی او کسی که دفتر عملی وان دال راست دست راست بیداین او کسانا بشابون بکیب خوشی دفتر عملی خواه دکن دخوینن و بقاسی مسقالکی لوان ظلم نای کرنی
ابناوی معنی کو کسی کو دفتر عملی و دست راست پی داین ظلم نای کرنی ایکو دست چپی دفتر عملی و بی داین ظلم نیتی کرنی نخیر هر کس لگورا فعل و عملی خو جزا دگره یا مکافات دگره خود تعالی وان مستحق جنت دگره یا جی کسی که کوان به مستحق عذاب جهنم دوه لو را فعل و عملی وان نباشه خودی و پیغمبر دجیان حیات وان دا تو نبی خود تعالی شاهد که خود تعالی رجا قیامت دیوان بویش شکلی بر حضور خو و جزا بدوان بله ویجا اب آیت هانه نشانو اثبات وی کی کو خود تعالی لوی دنیا هانه تو کیرا جیاب ریبر تکیب سروک تکیب شاو آغا و بگو بکلری تکیب تا حیات خو لگورا کشان سروک و سروری تنظیم و تکوس کرده تو رجا قیامتی براتر حضور خود تعالی گابا تا حیات خو لگورا قرآن خوده کتاب خوده و معلم ویاجی پیغمبر علیه السلام گواته تنظیم و تکوس کرده تو پیغمبر خوده حضور خود تعالی نه گاوا قرآن پروگرام جیانا تنبه قانون بشری لایسیزم سکولاریزم سوسیالیزم کمونیزم گاوا پروگرام جیانا تبه حیاتا تلگوری ور تنظیم و تکوس کرنی قانون و نظام تیوبه تو چوکا هر جامعه میج بکد تو چوکا بیول دینی مسلمجی لی او تشتی کو روزانه حیاتا کفش گاد حیاتا نل گورا قرآنه به ده تو بوان سروک و سروری خواهی لایق و سکولاره یعنی ای دیندار را یعنی ای مسلمان را یعنی ای کافر توی هر حضور خود تعالی خود تعالی لگوره حساش تدپرسه بلا خوبه ده خود تعالی دو سوره سبه آیتا 33-35 دا املبی آیت بی مجاره مزکن خود چوا بحثا وان کسی گروه تر حضور خود تعالی دما دجاته هف دکن دجمنی هف دکن و خود تعالی بچاوی بحثا وان کرده به هبرا بحثا وان بکن خود تعالی سوره سبه آیتا 43 دبیجه 33 دبیجه وقال الذين كفروا ايكو بون كافر ايمان بخدي محمد بقران ناننا دبيجن لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه او دبن ام باوري بدي قران ناينن هر وسا بوان كتبي بيشا بياجي ناينن ايكو باوري بقران ناينن اي بيشاوي ناينن او كسنا كافر لورا يجي ركن ایمانی باوری آننا بکتب خود تعالی تبور زبور تورات انجیل قرآن و تمام صحفا خود تعالیش پیغمبر ده یا محمد ولو ترى تبدیتا اذ ظالمون موقوفون عند ربهم گاوا ظالم لجم رب خواه کم ببون جبو کو حساب کرو کاری خواه بده جبو حساب کرو کاری خواه بده خود تعالی يرجع بعضهم إلى بعض القولة يرجع بعضهم إلى بعض القولة شوا قوتن لهذا زبراندن إنسان ظالم إنسان كو بخوادي پیغمبر بإسلامي إيمان نينه أو إنسان ظالم زوردار لورا ما في خود تعالى ربوبية خود تعالى حكمرانية خود تعالى إنكار دكه گاوا قرآن نکر به پروگرام جانا خو او کسی ظالم خود اون حساب دکن خود تعالیش پیغمبر تو دبی تا روزا قیامت دی او چوا گوتنا لهب زبرینه هب دو سوجدار دکن يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا کسی کو به دنیا هانه بهز و بقوتن انسان جریزه جکسی بهز و قوت ایوی دنیای سرک و سروری خورا دبیجن شو پاشای خورا دبیجن لولا انتم لكنا مؤمنين ایهو نبانا می ایمان آنی با او آیت هانینا اثباتویه که کسی کلوی دنیای که چه سرک و سرور به شو پاشا به چه ریبر به ریزان تجدیب کیفویه او کسی که تاج دین دور دخینه تاج اسلامی دور دخینه تاج پیغمبر دور دخینه تاج مشرک تو لهمبر قانون خودی قانون کردن که سوسیالیسم کمونیسم سکولاریسم لایسیزم falan تو قانون دینتی او کسانا شرک ده حکم خودی دا چه دکه
Aji büsbütün tecdin dur dixine ji bo ku tecdin ra îmanê tebdîl nê bi pêxember bîslamê tecdîn dur dikeve. Ew kesana roja qiyametê însanê mîna me ji rêzê ji serok û serwerê xwe re kesê ku divê dunyayê de bihêzin bi quwetin di meseleyê siyasî de di meseleyê civakî de em ji wan re dibêjin însanê ku îman xelas nebe divê eger hûn neba dê me îman baniya. Hevdû sûcdar dikin. Vêje ev kesê ji rêzê wat vê ka însanê serok û serwer ew însanê ku li vê dunya hanê bi quwet û bihêz e ka ew çawa bersîva kesê ji rêzê dide? Sî û çara dibêje Sûrê Sebe divê qâle ellezîne istekberû kesê ku em bî xwedî hêz û quwet e em bî giragirê vê dunyayê lillezîne istud'ifû ji wan kesê ku bêhêz û bêquwet e ê ku peyê wan şûne ji wan re dibêje en nehnu sedednakum anil huda ba'de iz caekum erê piştî ku dîn û diyanet İslamiyet hek û hukuk ji we re hat ma me hûn ji rê derxistin bel naxêr kuntum mücrimîn hûn kesê gunehkar we ew rê da pêşa xwe erê me ji we re gol pê me wer yani me hûn bi zorê nebirinkîn hûn bi xwe we guneh kir we hûn mujrim bûn hûn zalim û zordar bû yani we bi xwe dîn terk kir vêja bala xwe bidinê li huzûra Xwedê Teala ahwa dikevin gewriya hevdû ahwa pêşkarê hev dibin kesê ji vê dunyayê ên mîna însanê ku siyasetê nekin însanê ji rêzê ew ê ku li pê serok û serwerê ku ew ji dîn û diyanetê dûr xistine ew kesê ku pêşengiya kufrê dike ew kesê ku pêşengiya yani ji xêrî İslamê û muqeddesatê İslamê pêşa her tiştê pêşengiya her tiştê dike û dixwaze însan pê ve here însan ji rê û rêbaza dînî û ji İslamê dûr dixîne ji Qur'anê dûr dixîne ji riya Xwedê sîrat-ı mustaqîm dûr dixîne însanê feqîr bi roya qiyametê pêsîra wan digire divê we em ji rê derxistin ew jî divê naxêr divê hûn dernaxistin divê hûn bi xwe İslam terkir we bi xwe hek û hukuk terkir we bi xwe dînê İslamê terkir hûn nadin ser riya rast hevdû were li hember Xwedê Teala sûcdar dikin vîja Xwedê di bersîba wan kesê zordesta dibêje ve qâle ellezîne istud'ifû ew kesê ku li vê dunyayê bêhêz û bêquwetin em bî însanê ji rêzê ne lillezîne istekberû ji bo wan kesê ku xwedî hêz û quwet û kesê giragir û axa û beklerê xwe re dibêjin bel mekerû leylî wenneharî bel mekru leylî wenneharî divê we bi roj û şevê we dek û dolavê genî serê me çêdikir we bi şev û bi rojê we dek û dolan pîlan çêdikir iz te'emurûnena we emrê me dikir en nekfure billahî ku em xwedî inkar bikin Allah inkar bikin ve nec'al lehu endadan me ji Xwedê re we dixwaz ku em ji Xwedê re şîrika çêkin bi şev û rojî we pîlan çêdikir proje çêdikir bi navê pêşengiyê bi navê pêşverûtiyê bi navê em bivê laîsizmê bi navê sosyalîzmê bi navê temamê em bivê qanûnê beşerî ve qanûn û nîzam ve ji me re dek û dolavê genî çêdikir ji bo ku em Xwedê înkar bikin em ji Xwedê û pêxember dûr bisekinin û em ji Xwedê re şîrik û hevala çêkin divê we eserû nedamete lemma re'ewul azabe dema wan ew li vê dunyayê serok û serwer û ê ku em bivê bêhêz û bêquwet e dema ezabê Xwedê Teala dîtin di hundirê xwe de ji poşmaniya di hundirê xwe de şewitîn çawa me em bivê rêyekî li dijî rêya pêxemberiyê me çawa sîrat-ı mustaqîm a dînê İslamê terk kir em ketin rêya boş û betal û pûç û betal em çawa îro mustaqî vê ezabê dijwar bûn ku tehammül yani bihîstina wî munika tehammül bike îja ma murtekebî ezabê cehennemê Xwedê Teala dibêje ve cealnel aglale fî e'naqî lezîne keferû em toqê agir dikir sûyê wan kesê ku bûne kafir çi li vê dunyayê serok û serwerê te bi axa û pişa û paşayê te bi û çi tu pê wan çûbe lara we her da bi hev re em bivê wî pêşengiya kufrê kirî we jî destek dayî û hûn pê çûne Xwedê Teala divê roja qiyametê em toqa agir dikir sûyê kafir e
ایدی چوت دلوی دنیا سروکو سرور به شاو پاشا آقا بگو بکلر به او چی تو انسان جریزه به هر وس قوتا دوی هل یجزون الا ما كانوا يعملون بتنی وان انساننا جزای وی کاری کو کری دکشینه دوی الاخرت او عذاب جزای کاری خویل به دنیا کری demel وی روزا قیامته انسان دکب گویا هفدو پیشکاری هفدو دوه چالا هفدو کوله او کسی کوله به دنیای دج اسلامی بونه حواله هف تمام سدمی حوالتیا وان دجاته اسلامی سدمی براتیا وان دجاته ریا خود تعالی سدمی ام به اتفاق وانا فکری دجاتیا کتاب خود تعالی اv insanana roja kıyamete peşkari hevde bil huzura خود تعالی hevdu sujdar dikin o ev dibeji temjir direde xasin ev dibe name hujre dene xasum khadum hat eba خود تعالی Sure Zuhruf da ayet diyeceğim bu kuyunu. Deve el ahillau yevmeidin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaqin. El ahillau dost, kesi kul ve dünyada dost havale hevdune. Yevmeidin roja kıyameti ba'duhum li ba'din aduvun kısmeki vandı düşmeni kısmeki denile. İllel muttaqin muttaqin neteda. Dever da muttaqin ki ev kesi ku halal khodi. Bektini hoş haram dur dikhin. Kesi takvadar. کسی تقوادار کسی مؤمن نتدا او کسی کلوی دنیا هننایه دوست و حواله هبدونه و جهفدورا خوش و قنج دکن ام به زخرف القول شورا دیویژن گوتنه خاملان دی شورا دیویژن دیوی یا تو مربه انتلیکتوال تو مربه دموکرات تو مربه کی ایلریجی تو مربه کی پیشوروی تو مربه کی زانای تو مربه کی روشنبیر رونقبیر امی پیشکا هفدو مزن که پس مدحای هفدو ده گوتنه خاملان دی پوشو براده شورا دیل به دنیای لآخرت او تب دبه دجمنن هفدو جخیلی کسی متقی یعنی دبه دا خواهی خوازه ببیجی گل insana gava tül dünyayı dici deve ev dünyate hizmeta bektevariyete ahirete bakın. Dema jiyanate, malete, milkete, libu tevger u gotunu galagalete ve dünyayı hizmeta ahirete tenekir ve şagi ev jiyanate dünyayı hizmeta hedefa tenekiri. Gava hizmeta hedefa tenekiri وش يعني تفجي كسي زرار كر جبروي للرجا آخرته قيامته تو او كسي كو بيه سدم كفرته بيه سدم دلالته تجدين و ديانته دور خسي هر وكي خودي پیغمبر ده حياته تنه قد خودي دود بس خودي پیغمبر دو دنیا ده نه کرمي ام بي جيانه كي وسا بردام بكن رجا قيامته تفد و دجمنه هبدو جبلي کسی متقی کسی تقوادار او کسی گوش خودی وش پیغمبر ده ترسه یعنی حیات خو لگورا قانون و نظام خودی تعالی تکوز دکن تقواداری او کو او کسی کو حلال خودی پکتنش حرام دور سکن یعنی قانون خودی فعلا بالفعل بکارتن مرد قانون خودی تعالی او تنی روز قیامت تعالی هم نکولن و دشمن ده هم نکن دوستانیا و وانا به دنیا چواش بر رضا خودی به لآخرت جید دوستانی آنش بخوادی و دجاته هم نکن لورا کسی مؤمن نخوازه برای خواه ببدلالتی نخواز برای زراره ببینم نخواز عقیده و زراره ببینم نخواز او انسانه که بخصه اهل جهنمی لوی دنیا امر معروف دکه نهی منکر دکه لانسانی که هر وکی خودی تنه بدجید حیات آوانده قد باسا خودی و پیغمبر و قرآن آوانده تنه نفس آوان سروک و سروری وان لیدری وانه سبی حتی پیشنگی و گنه سروک گوچه گوچه افندی گوچه ساده گوتن آوان بکن او انسانانا ای کو جدین و دیانتی دور روز قیامت او تب دشمن هفتو دوی ام لوی دنیای حوالی خواه هل بجن دوستی خواه هل بجن هر کسی که گو بناوی کردیتیه بناوی ترکیتیه بناوی عربتیه یعنی بناوی طریقات جماعتی که کو جدین و دیانتی دور بم دوی امش خواه وقت سروک و سرور هل نبجن دول پیوی هر تو روز قیامتی بیر هر حشر امامت او هون الحضور خود تعالی پیشکاری هفدو سجدار بکن و چای خود تعالی تو فرق ناک بر عذابه و وان لبی دنیای سروک بون سرور بون شاه بون بگو بگلر بو خوارن تو فقیر و بلنگازیا وان دنیا خوار تا خدمت وان کر لگا وان تر حضور خواهی تعالی و هر دو بین هم عذاب دبینن
خدای تعالی تو سوره حزاب 67 سوره حزاب 68 دا بحثا به مجلسا بحثا مجرد که وقالو کسی اهل کفر گوتن ربنا گو رب ما إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا گو ما بگوتنا سیدی خواه کرن آغای خواه کرن سروکی خواه کرن مزنی خواه کرن ریبر و لیدری خواه کرن دبی فأدلون السبيل وانا امجرية حق در خستن لورا دو دنیای دا ما لدنیای دا ما بگوتنا سروک و سروری خواه کرن وانا امجرية در خستن ویجا دبی چه وربنا آتيهم ضعفين من العذاب دبي ربي ما دو قط عذاب بدبانا وألعنهم لعنا كبيرة ولعنتك مزن لوان بك يعني عذابك مزن بدوان دو قط عذاب بدبانا لو ربنا بو سدم دلالتا ما تم پیشنگیا قانون بشری دکرن تم دخواز امجر دین و دیانتی دور بسکنه دین لبامت تشتی که پر عباس تشتی که پوچو برده نشان دادن و او روشن بیر بو رونق بیر بو خواده گراوی سروک و سروری ما بو تم دخواز امجر دین و دیانتی دور بسکنه و ام دبرن دلالتی ایرو وانا ام برن دلالتی تو دو قد عذاب بدوانا هروسا نعلت لوان بك نعلتك مازن يعني عذابك هي مازن تبدوانا لعجب وارد ناخر قال تعالى دبيشه هم تاب دا عذاب دا مشترك لورا او سروك سروي تيو ما وحجبرانات بو خادي اقل دابو تي اقل دابو بيجي تشمات بيچو تربي نشو يا مكتيف شاندو مديش شاندو ما پیغمبر شاندو سدم چیه تو لبي دینی خوانه چو تو لبي سروك سروي خوي کسی کو به اسلام د جان اوندتون گل مسلمانه اسلام نه او کتو هر جامعه المجبکه تو روزی ببر زکاتی بده وقتن اسلامن اما بشه کی پچو کی اسلامی تو çok az bebece tam camiel mecdikam roji hac zakata mehbji gaba kanun و nizam ba kutte idare dike ne islami be dinete ev kanunay dinete ev kanuna kutte idare ev dinete islam ne dinete tu khat khapin insan kesi ku iyo peşengiya Müslüman adıkı bi camiye bi azanê bilmejî xelkê dixapînin. Divê İslam ev tenê lêwekî dilina temamê kanûn û nîzam û intizamê ku hayata min tenzîm û tukûz dike tev kanûnê beşerî ne kanûnê zidê kanûna Xwedê Teala ne zidê şerîata Xwedê Tealê di kanûna Xwedê de şirk xwe deraçê dikir. Em jî pey wan diçin. Dînê me ne İslam boşaxî. Dînê me ew kanûna ku îro li welatê me kanûna îro li welatê me îdare dike ew kanûna çi be dînê me jî ew li her welatî were lê mixabin hinek serok û serwera hinek melley belem hinek şêx û meşayixê ku dibin destê em bê zulmê dane pêşengel em bê piştgiriya zulmê dike ewan İslamiyet bi me pênc tişt e nimêj bike her hecê zekat bi kelimê şadet ev ana bi me de qebûl kirinê wekî diline din bütün ev derxistî ji çi ji qada janê derxistî ji ber wê em xwe dixapînin li vê dunyahanê divê programa jina te Quran be wekî di kesî de ne heda carik din min xwîr xweşiyê